Ukhungathekile owesifazane wasengwavuma ukuthi sekuphele iminyaka engu-10 engaluthi imbibi ucansini nomyeni wakhe osephila ngokukhubazeka. Unkosikazi zamaSwazi Mncube oneminyaka engu-48 uthi umyeni wakhe uMnumzane Sipho Mncube wakhubazeka ngemva kokudutshulwa. Inkinga athi-ke ubhekana nayo manje ukuthi-ke usenikezela ngaye kumfowabo. Uthi-ke akube-ke nguyena oya naye ocansini ukuze-ke angashiyi umuzi wakubo, okuyinto-ke athi-ke ilukhuni satshe kuyena kwazisa umfowabo mncane kakhulu ngokweminyaka. Akagcizelela noma-ke akagcizelela ukuthi yena usefuna ukuba-ke nendodana, yingakho ethi-ke angilale nomfowabo ukuze kufezeke lelo phupho. Uthi yena uneminyaka engu-48 umfowabo womyeni yena-ke uneminyaka engu-29. Equba-ke lo wesifazane ubeke esechaza umyeni wakhe njengosilisa onothando lweqiniso, onenhliziyo enhle nonakelayo futhi-ke omazisayo uNkulunkulu. Uthe-ke kuningi kakhulu kokuhle akwenzeleke ngumyeni wakhe, yingakho nje akhethe ukuhlala naye yize-ke engasakwazi ukuzihambela ngezinyawo zakhe. Uveze ukuthi-ke sebeqeqe odokotela abaningi kodwa lutho-ke ukusizakala. Usizo-ke ebese silidinga lokuthi-ke induku eqale phansi isebenze yize-ke ehleli esihlalweni. Usho kanje lo wesifazane uveze ukuthi-ke usephenduka isigqila-ke samathoyizi oncansi asijabulisa ngawo ngenxa yesimo-ke abhekane naso emshadweni. UMncube ukhulume-ke nentathelwa noma-ke wavuma ukuthi babhekene nengwadla-ke nomkakhe. Wathi-ke inkinga ngeke kavuma ukuthi-ke umkakhe akhuleliswe ngaphandle ngoba-ke umthanda kakhulu. Uvumile ukuthi ucele kumkakhe ukubalale nomfowabo omncane. Uthe kodwa-ke bekuyisicelo nje akamphoqile ukuba-ke akwenze lokho. Isazi sezinto-ke ezithinta isintu uMnumzane Bongani Gumede uthi-ke ukucelwa-ke ngumncube noma-ke okucelwa ngumncube akulona ihlazo. Ngokwesintu kuvumelekile kuphela nje kumele-ke yena nonkosikazi wakhe bavumelane. Ukungenwa kwenkosikazi akwenzeki kuphela uma indoda ishonile, kodwa-ke nangaphansi kwezimo ezifuze lezi kuyenziwa. Kodwa-ke kuyaye kube-ke yinto-ke ekhulunywa ngabantu abadala futhi-ke abavuthiwe emqondweni ukuze-ke ingabi-ke yindaba engodwini wey'ngane zakwethu. Mina-ke sengifisa ukuthi-ke ngizwe umbono wakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Sihlangane lapha kwi-comment section.